الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج من بيته نبات كل شيء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقدر الله. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 عظم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 Juni 2023 atau tanggal hijriahnya ialah 6 Zulhijjah 1444 Hijriah, telah hadir bersama kita semua yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ulil Amri LC-MHI yang insyaallah akan menyampaikan ceramahnya dengan tema meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini,
Marilah kita membaca Kitab Suratul Fatihah ala hazihi niyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azuriyatihi wa ahlil bait sya'ulillahi lamul Fatihah. Marilah kita dengarkan bersama ceramah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Ulil Amri LCMHI kepada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang, asatiz wal ustazah, habaib wal habaib, segenap jamaah masjid bil khusus imamuna al Ustaz Ibrahim, uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah faman tabi'ahu faqad nala subulal huda. Bapak Ibu jamaah masjid salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, as'aluka wa nas'aluka an tuhdiya ya qulubana binuri ma'rifatik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapa Ustadz ini? Ada baru sekali inilah di Jingo. Ya, nama saya Ustadz Dr. Ulil Amri LCMHI. Ya, pernah mondok pesantren di As-Salam Sungai Lilin Muba. Ya, 98-2003. Kemudian lanjut S1 di Mesir 2003-2007. Lanjut selesai S2 di UIN Raden Patah, ngambil ekonomi syariah. Kemudian alhamdulillah sejak 2016 sampai ini hari ya, dosen UIN Raden Patah Palembang, baru 13 tahun. Baru ya. Pensiun masih lama, masih 30 tahun lagi ya. Kemudian alhamdulillah 2016 Allah berikan saya ya kuliah ke Sudan bareng Abdul Somad. Nah, ketemu Abdul Somad lagi ya. Selesai 2020. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, surat Al-An'am 76 sampai 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal ya, ketika beliau mencari Tuhan, beliau melihat bintang, maka bintang ini dianggapnya Tuhan. Namun di pagi hari, cak ini subuh bintangnya pada hilang. Innila uhibbul afilin. Malam berikutnya sama juga. Falamma ra'al qamar, lihat bulan yang lebih cantik, lebih indah, lebih menawan. Ternyata bulannya tenggelam. Pada siang hari, falamma ra'a syamsa, lihat matahari pada sore hari pun tenggelam. Dari situ Ibrahim punya satu keyakinan, Bapak Ibu sekalian.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya bulan, bintang, matahari, kata Nabi Ibrahim, itu semua adalah makhluk. Dan saya berkeyakinan bahwasanya ada yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Siapa dia? Allah Jalla Jalalahu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu waktu masih sekolah ya, SD, SMP, ditanya kebutuhan pokok manusia. Masih ingat Pak ya, Bu ya? Kalau ditanya kebutuhan pokok manusia itu apa? Sandang, pangan, papan, ya. Ini ternyata setelah saya S2, ini teorinya Abraham Maslow. Abraham Maslow itu seorang filsuf Amerika yang pada saatnya itu terkenal. Pada tahun 50-55 dia sangat viral dengan pemikirannya, dengan konsepnya bahwasanya kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan. Ternyata ini adalah filsuf teorinya Abraham Maslow, orang Amerika. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya teori dalam Islam, kebutuhan pokok dalam Islam? Kebutuhan pokok menurut Imam Al-Ghazali Ad-Daruriyat Al-Khamsah dalam kitab Al-Mustasfa ada 5. Yang pertama hifzuddin, yaitu menjaga agama, akidah, keyakinan. Yang kedua jiwa, yang ketiga akal, keempat keturunan, baru Pak Bu yang terakhir itu harta. Harta dalam Islam itu nomor 5. Ingat, harta dalam Islam nomor 5. Yang nomor 1 yaitu akidah, agama. Pak Ustadz, ya, kita hidup tak pacak tanpa harta. Betul. Pak Ustadz, nak haji, nak pakai duit. Betul. Nak sekolah, nak kuliah, nak beli laksan, beli burgo, nak jajan, mobil, kuota, ya, benar. Tetapi dalam Islam, kenapa? Ya, ternyata benar tidak bisa meninggalkan harta. Tetapi harta di dalam Islam bukan menjadi kebutuhan pokok satu-satunya, namun diurutkan dalam Islam menjadi nomor 5. Yang pertama agama. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana efek dampaknya apabila agama ini kita taruh di nomor 5, harta kita taruh di nomor 1. Nih gara-gara senggolan Pak ya. Ya, lagi viral kan? Senggolan kan? Gara-gara senggolan, spion pecah, patah. Emosi. Ya. Karena agama tadi tidak kuat tadi Pak, pondasi tidak kuat tadi Bu. Kejarnya, mana dia tadi? Oh itu dia. Pepetnya masuk ke dalam tol, tumburnya tuh lindesnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Agama, coba. Kemarin lagi viral. Ya. Ada namanya penyakit tren Pak. Tren itu, mohon maaf, mohon izin ya, ini di Philadelphia di Amerika. Mengkonsumsi narkoba, ya bebas Pak. Lantas apa yang terjadi Pak? Mereka bagaikan zombie, ya. Siang malam, malam cak siang, siang cak malam, ya. Mereka tidak kenal lagi siapa anak, siapa istri, siapa orang tua, siapa ibu, tidak kenal lagi Pak. Ya. Dalam Islam bagaimana Pak Ustadz? Jelas. Kalau kita mengendahulukan agama, maka innamal khamru wal maisir wal ansab. Ya, itu haram hukumnya. Yang merusak akal hukumnya haram. Pakai agama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pakai teori Abraham Maslow, kebutuhan pokok manusia sandang, pangan, papan saja, materi saja, hancur Pak Bu dunia. Tapi kalau kita pakai agama, oh boleh nggak ini ya? Lihat dulu, 0,0%, 0,5%, mau berapa persen? Kasiruhu wa qaliluhu haram. Kemarin ada lagi Pak, viral lagi Bapak Ibu sekalian. Saya dapat
Saya kebetulan ketua alumni Al-Azhar Sumatera Selatan. Saya dapat video bunuh diri berjamaah, iya. Sudah dapat belum, Pak? Belum. Berjamaah. Mana Pak Ustaz bunuh diri berjamaah? Yang namanya jamaah itu kalau ada siko ada dua orang, siko imam, siko makmum, namanya jamaah. Jadi bunuh dirinya berjamaah. Orang dua di pohon di depan rumah. Kenapa Pak Ustaz bunuh diri Pak Ustaz? Ya, apa gara-gara janda muda? Bukan. Ya. Atau gara-gara apa Ustaz? Bebalah? Bukan. Gara-gara judi online. Ya. Gara-gara judi online. Simple Pak. Pak Ustaz, bagaimana dalam agama Islam judi? Innamal khamru wal maisir. Jelas haram Pak. Mau judinya offline, mau online, mau pakai Zoom, mau daring, mau luring, sama Pak. Yang namanya judi haram. Akhirnya dua orang ini terlilit hutang, judi, pinjam. Tidak kuat lagi Pak, bayar. Akhirnya bunuh diri berjamaah. Berdua Pak, berdekatan. Kaget heboh. Ini semua ini karena agama. Satu lagi contoh. Ada seorang ibu di Temanggung, Jawa Tengah. Meninggal, bunuh diri juga sama Pak. Gara-gara apa Pak Ustadz? Gara-gara pinjaman online riba. Dari 1 juta, ya bunganya sekian ratus ribu, tidak sanggup bayar 2 minggu, pinjam lagi aplikasi berikutnya, pinjam lagi. Bapak Ibu kalau pegang HP, buka HP ya, baru buka saja, Bu ya. Ada kami, ada kita, dompet ringan, dompet murah, easy cash, ya. Pinjam cukup KTP saja, limit sampai 30 juta, bunga cicilan ringan. Sudahlah Bapak Ibu sekalian, jangan terpengaruh. Sang ibu di Temanggung bunuh diri, tinggalkan surat, secarik surat dibaca sama suaminya. Ayah, mohon maaf, ibu pergi duluan. Tolong jaga anak-anak kita. Ya, nanti kita bertemu di surga. Surga ya. Ini surga punya bapak kah bapaknya? Ya. Bunuh diri salah satu dosa besar, 7 dosa besar. Yang pertama syirik, durhaka, yang ketiga bunuh diri. Dilarang Pak, haram hukumnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bila kita lihat fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, di dunia, saat ini, kemarin, esok, atau mungkin akan datang, permasalahannya cuma satu, yaitu agama. Agama Pak. Artis Korea, duitnya banyak, viral, makan terjaga, ada bodyguard, kemana-mana dijago Pak, aman, 100% Pak, Bu. Mungkin untuk kehidupan dia 100 tahun lagi, tidak ada masalah. Tapi dia bosan Pak, bosan dengan kehidupan dunia. Akhirnya apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena tidak agama. Maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Allah kasih perumpamaan orang yang selalu mengedepankan imannya Pak, ya, itu bagaikan kalimat, bagaikan pohon yang baik, akarnya tuh di bawahnya kuat. Akarnya di bawahnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah, itu iman Pak. Alhamdulillah, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Allah Pak sudah. Nak tidur lagi, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ngambil wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Mau salat sunnah, Allahu Akbar. Allah semua Pak. Mau kerja, mau begawe, usaha, Allah. Kata kiai saya, kiai kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, suatu ketika saya bertemu dengan beliau, beliau kasih nasihat satu. Ijtihadun fi tolabur rizki.
semangat cari rezeki, ya, min ghairi iktisari, tidak malas-malasan, fahuwa jihadun akbar. Pahalanya sama dengan pahala jihad, Pak. Alhamdulillah. Allah semua, Pak. Ya. Lahir seorang bayi diazankan di telinga kanan. Mau diakekahkan bismikallah, bismillahirrahmanirrahim, samakallah. Ya, beranjak dewasa sedikit disunatkan bismillah. Ya, disekolahkan segala macam, Pak. Sampai kita meninggal, Allah, Allah, Allah. Makanya alhamdulillah Allah berikan kita, ya, nikmat yang paling besar, nikmat hidayah, yaitu Islam. Agama ini nomor satu dan ini menjadi kebutuhan pokok kita, Pak. Kenapa kita tidak emosi? Karena kita selalu beriman pada Allah. Kenapa kita tidak mencaci? Karena Allah selalu ada di hati kita. Kenapa kita tidak menghardik? Kenapa kita tidak membunuh? Kenapa kita tidak minum khamar? Kenapa kita tidak judi online? Kenapa kita tidak ini? Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah telah mengakar dalam hati kita. Habis waktunya. Oh ya, baik. Nak diluruskan yang ini ya. Nah. Dalam surat yang lain Allah berfirman, Fussilat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang selalu nyebut Allah, agama nomor satu dalam kehidupannya, summastaqamu, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat menaungi kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati bima kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, Pak. Dan surga telah Allah janjikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke awal, Bapak Ibu sekalian, meneladani sifat Nabi Ibrahim mencari akidah, mencari agama, keyakinan. Ini menjadi titik tolak kita di bulan Zulhijjah ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ditawarkan dengan banyak materi, jabatan, pangkat, namun Nabi Ibrahim tidak mengindahkan Raja Namrud. Ibrahim, kubakar kau Ibrahim. Tak perlu takut, Pak. Ibrahim, kubiskinkan kau Ibrahim. Tak perlu takut, Pak. Ya, dalam hati Ibrahim, la ilaha illallah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin mengajak semua kita. Kebutuhan pokok dasar manusia bukan seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow, sandang pangan papan. Tetapi kebutuhan pokok kita yaitu yang pertama, yang paling dasar, mendasari hidup kita, yaitu agama. Agama, tidak bisa lagi kita tawar-tawar, Pak. Kejadian semua yang ada di Indonesia, di dekat kita, di lingkungan kita, di Palembang, Sumatera Selatan, semuanya, Pak, bermuara daripada agama. Agama kita kokoh, akarnya kokoh, maka insya Allah, Pak, mau ada ini, mau ada itu, mau ada Holy Wing, Holy Wong, Pak, itu urusan, Pak. Ya, agama kita, agama. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, agama kita enggak kokoh, enggak kuat, maka cepat lambat akan tergerus oleh keadaan. Yang pertama, yang kedua, tentunya Bapak Ibu semua udah ya memahami. Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang dikaruniakan anak oleh Allah ya dalam waktu yang tidak cepat, lambat. Dalam riwayat 80 tahun, dalam riwayat khamsa wa tamanin, 85 tahun. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim tidak pernah lelah, Pak, tidak pernah jenuh. Kemarin saya bertemu sama teman saya di pasar Perumnas, jualan emas, asetnya udah miliaran. Beliau bilang apa, Pak Ustadz? Pertama kali saya nikah, ya, kemudian nunggu anak lamonian 4 bulan, rasanya lama, Pak Ustadz. 4 bulan, Pak, dibilang lama, ya. Materinya banyak, mau nunggu anak tadi lama, coba.
Saya bilang sama dia, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan 4 bulan, tapi 80 tahun. Nabi Ibrahim tidak pernah jenuh, tidak pernah lelah, Pak. Rabbi habli minas salihin. Begitu juga. Ini bulan Zulhijjah ini mengajarkan kita disuruh neladani Nabi Ibrahim. Yang sudah punya anak, alhamdulillah. Ya. Yang sudah punya cucu, alhamdulillah lagi. Yang belum nikah, cepat-cepat. Nah. Yang nak nambah Pak Ustadz? Ya. Ya. Pak Ustadz, di mana kita doanya Pak Ustadz? Aku anak lah sudah, cucu lah banyak Pak Ustadz. Ya tetap berdoa. Karena kata Nabi Muhammad, inna ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku kata Nabi Muhammad kalau enggak 60 70. Jangan sampai anak cucung kalau pas ya kita bertemu sama cicit. Kita sudah tidak ada lagi di dunia, maka ada generasi ke-10, generasi ke-20, generasi ke-100, generasi ke-1000 dan semuanya tersebut orang-orang yang soleh-soleha. Amin. Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Lu'ay bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Berkat doa Nabi Ibrahim yang tak pernah jenuh, tak pernah lelah, maka Nabi kita Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad, Nabi penutup Nabi, Khairul Anbiya, sebaik-baik Nabi, Imamul Anbiya, imamnya para Nabi, bernasabkan zuriatnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Nanti siapa tahu Pak, kita hari ini berdoa, generasi kita yang ke-10, yang ke-20 ada yang bisa bangun masjid seperti ini Pak, amin. Ada yang jadi kiai, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Ada yang menjadi orang yang soleh, yang terus mengirimkan kita siang, malam, pagi, sore, mengirimkan pahala buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di bulan yang baik Zulhijjah ini saya ngajak sekali lagi, di sujud terakhir kita tambahkan doa, Rabbi habli minas. Tak baca di sujud terakhir setelah sholat. Jangan langsung balik, doa dulu, Rabbi habli minas. Ya, insya Allah doa kita didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan semoga anak-anak kita, zuriat keturunan kita, Allah kasihkan agama yang mengakar sampai hati mereka. Yang insya Allah anak cucu kita semuanya, keturunan kita tak akan pernah goyah dengan kehidupan dunia ini, tak akan pernah tergoda, tak akan pernah terlena, bahkan na'udzubillah mereka terhindar daripada godaan iblis dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Habis waktunya? Belum? Jam 6. Nah, 2 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, dua ini yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim. Ya, yang pertama keimanan. Sampai-sampai Allah buatkan surat Ibrahim. Di awal doa iftitah kita baca inni wajjahtu, di akhir salawat Ibrahimiyah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ya bukan sembarang nabi, termasuk salah satu ulul azmi, termasuk Khalilullah, kekasih Allah, dan termasuk Nabi Ibrahim adalah kakek zuriat keturunannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita jadikan akidah agama ini menjadi kebutuhan pokok kita, insyaallah Pak, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, beriman pada Allah, agama satu-satunya yang dijadikan akidah buat dia, landasan kebutuhan pokoknya, yaj'alhu makhraja, Allah akan kasih kita jalan keluar. Amin. Yang kedua, ya, jangan lupa, mari kita jangan pernah jenuh. Kita doakan, Pak Ustadz, anakku ini belum baik, tak kata yang pesantren, insya Allah nanti cucu yang masuk pesantren. Amin. Pak Ustadz, anakku ini belum kuliah ke Mesir, insya Allah nanti cucu cicit zuriat kita di bawah ada yang kuliah ke Mesir. Amin. Dan menjadi tokoh alim ulama di Sumatera Selatan, Indonesia dan dunia, insya Allah. Semoga kita selalu Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita akidah, keyakinan agama yang kuat dan kokoh. Bil khusus mulai hari ini kalau ditanya kebutuhan pokok manusia apa, sandang pangan papan sudah. Saya lihat di sini kanan kiri depan belakang ini orang-orang kaya semua, ini Utsman bin Affan semua. Ya, amin. Ya.
Jadi kalau materi sudah selesai lah kita ya, insya Allah kita hari ini bertekad bahwasanya kebutuhan pokok kita adalah agama. Yang kedua, Allah jauhkan kita dari bala musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma ihtim hayatana bi husnil khatimah wa la tahtim hayatana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas silah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Ulil Amri LCMHI atas ceramahnya dan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami, dapat bermanfaat dan kita amalkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula cawisan pada pagi hari ini. Saya selaku MC memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.